Kahimanshi kabadi kawi na kilanot ha kabakaladu no ialah ujong ulok nakadau ke jingjia hapo Pahalgam siat pathar haki leno trangsnam hapo Pahalgam kat ba kidang late ya ka honeymoon trip ke jongki hadin bakila de banya tho te kata halor ke jingsha siat yap ulok jongka u vine narwal tiune ude u Indian Navy officer wala kataru pinyo sngau hagane ka video kabala keren shekipait ba baro jong kari India bat kabala pun simru ya kinong sngap baro hakaba kalong ba kamkwa ya kono gijing ya snam ba kini ki muslim ndai ka kwa ya ka jingsuk ba kandon hapo kari bat kejat bendriu kejungi te wala kataru kaong syuru ba ya gitu kinong le bertong lane gitu ki leno kiba la siat bat penyap ya ulok jongka kila dei ban kem ban pengat kat kum ka an hendrei ya kiwei pede ki parlok lane kiwei pede ki jat beriu kata kum ki muslim dei ban thombor ban dei ban don ke jingshun hendrei ban don ke jing yasuk tisngap hangni kani ke jing kren jongka अमर रहे शहीद नरवाल अमर रहे going against Muslims or Kashmiris, we don't want this. We want peace and only peace. Justice भी चाहेंगे. Of course we want justice. Of course the people that have done wrong with him should be punished. You are going to donate your blood today? Yes. आप भी blood donate donate. विनय ने जो रास्ता चुना था देश सेवा का, क्या उस पे आगे बढ़ेंगे? Yes, of course. ठीक है, thank you. अमर रहे शहीद नरवाल अमर रहे Going against Muslims or Kashmiris, we don't want this. We want peace and only peace. Justice भी चाहेंगे. Of course we want justice. Of course the people that have done wrong with him should be punished. You are going to donate your blood today? Yes. आप भी blood donate. विनय ने जो रास्ता चुना था देश सेवा का, क्या उस पे आगे बढ़ेंगे? Yes, of course. ठीक है, thank you. अमर रहे शहीद नरवाल अमर रहे Going against Muslims or Kashmiris, we don't want this. We want peace and only peace. Justice भी चाहेंगे. Of course we want justice. Of course the people that have done wrong with him should be punished. You are going to donate your blood today? Yes. आप भी blood donate. विनय ने जो रास्ता चुना था देश सेवा का, क्या उस पे आगे बढ़ेंगे? Yes, of course. ठीक है, thank you.